Ngiye kwiga abakunzi ba Benja TV natwe bari kugezaho amakuru y'imyidagaduro agezweho muri uyu mwanya bitandukanye, ibyamamare bitandukanye. Ikiganiro muri kujya muri uyu mwanya ndi Content Live, ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda kigiye kugezwa na The Benjamin aka Young Me kuri Benja TV 7. Nuko kora subscribe tujye tubana mu buzima bwa buri munsi, bamwe mu ba mbere babona amakuru yacu. DJ Brian na Muyango bafitanye ikibazo nubwo batari babyerura, ariko DJ Brian yakoze ikiganiro nyuma y'igihe kinini yari arwaye arembye ni mu bitaro mazemo igihe kinini. Yakoze ikiganiro na Natasha avuga ngo ati hari umwe mu nshuti ze wamuroze. Umva ko ni ikintu gikomeye kuvuga ngo umwe mu nshuti ze za hafi z'indani wamuroze, ariko bamwe bari kubisanisha nuko yari inshuti cyane n'uwo bita Muyango, kandi bakaba biri kuwiswa yuko bari gupfa umuhungu bakoranaga witwa DJ Tricky niwe bari gupfa, ariko ntibari ntabwo bagira icyo babitangazaho bose, ariko niko bimeze ku mpande zombi. Amakuru y'indani avamo dukora mu gikari muba mutamenye, niyo mpamvu iki kiganiro kiriho kugira ngo mubashe kumenya byinshi byimbitse muba mutabashe kumenya. DJ Brian yabitangajwe mu kiganiro na Natasha avuga yuko hari imwe mu nshuti ze yamuroze, ariko ngashima kuba agihumeka umwuka w'abazima. Kandi aba bantu ari DJ Brian na Muyango bari inshuti magara, umwe ya supportika good. Muribuka neza igihe Muyango yajyaga i Brussels mu Bubiligi hosting igitaramo cyahuriyemo Bruce Melody 001 hamwe na Shiba Karungi. Icyo gihe Tesha na Brian nawe bagiye mbere yaho gato bajya mu Bufaransa gukorerayo, banatega bajya mu Brussels gushyigikira mugenzi wabo inshuti yabo ariwe DJ Brian, nako gushyigikira Muyango. DJ Brian na Natasha bajya gushyigikira Muyango, ko ni abantu b'inshuti bakorana bya hafi, ariko hajemo uruntu hagati yabo byafashe indi ntera hagati yabo bo bita DJ Brian ndetse na Muyango. Ni ibintu biri kuri iyi mihanda byafashe indi ntera, bivugwa yuko bari gupfa umuhungu umwe, kariyo mpamvu bafitanye ikibazo. Kandi bikaba bivugwa yuko umwe yaroze undi, nk'uko Muyango bitangaza nubwo atari yashyira hanze yerura avuge uwo ari we waramuroze. Niko kora subscribe kuri Benja TV 7, ikiganiro The Content Live muri kucya muri uyu mwanya muri kugezwa na The Benjamin aka Young Me, ikiganiro cy'imyidagaduro ahandi hantu wasanga amakuru uretse kuri iyi chaîne. Naho witwa Pastor Harerimana akurikiranyweho no munsi yongeye agaruka mu rukiko, aho yakatiwe imyaka 4 isubikiye muri 2 ashinjwa kwihesha ibintu by'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuba yafata ibintu by'abandi akabikoresha mu nyungu ze. wo bita Grammer akaba ari we wamureze. Icyo ni cyaha cya kabiri akurikiranyweho nyuma y'ikindi we n'umugore bashinjwa baregwamo n'umukristo wabo. Grammer amurega yuko yafashe ubutaka bwe akabwiyandikaho ubutaka yaguze imasoro buhagaze $65,000,000. Harerimana Pastor ibyaha byamuhamye, ariko akaba ari icyo ngicyo yagitsinze, akaba yegukanye icyo kibanza yaguze $65,000,000, ariko inzu n'urusengero biri i Rubavu
byo bikaba byahawe ubita Gramere. Abantu baramuzi batuye Rubavu no mu Rusengero baramuzi, wabaga hanze we warareze Pastor Harerimana Claude, wihesheje n'imodoka yaguze ya Gramere akayigurisha akaza kuguramo Vigo, icyo bita kwihesha ibintu by'undi utabifite binyuranyijwe n'amategeko. Rero bikaba cyaje kumuhama, akazaba atanga miliyoni 24 zaguraga iyo modoka, akazishyura n'izahabu ya miliyoni 1, akishyura n'amafaranga agera kuri miliyoni 2 n'igice zo kubera gutinda cyangwa gutesha ikintu cy'abandi agaciro. Uwamuregaga bita Gramere we yasabaga miliyoni 400 n'imisago, ariko urukiko rwavuze yuko agomba guhabwa 2 n'igice. Ikiganiro The Content Live muri kuri Benja TV 7, ikiganiro cyacu nakagaruka, ikiganiro cy'imyidagaduro n'andi wagisarutse kuri Benja TV 7, yuko gukora subscribe kuri Benja TV 7. Ciao ciao.